Oke guys, kembali lagi bersama Denali Raska. Ayo kita main Roblox sekarang. Aku mau sama Maung nih. Aku lagi sama Maung nih guys tuh. Aku lumayan deket nih sama Maung. Keren ya mobilnya ya. Wehe. Oke guys, kita mau balapan. Ada Rigans Food. Oke, Rigans. Wih, ada polisi guys. Halo Rigans, halo. Halo Rigans jadi polisi hari ini. Kita mau ambil motornya dulu lah. Motornya mana ya? Pakai ini aja nih, Tracer. Wih, tracernya udah ada, kita mau naikin tracernya. Ayo, let's go. Mundur dulu guys. Wuhu. Keren kan? Oke, let's go. Wih, nabrak lagi. Waduh, bahaya tah. Aduh, ditabrak aku guys. Ayo, bangun. Oke, let's go. Motornya keren banget. Oke, kita balapan guys. Mari kita mulai. Tapi kok motornya kayak nggak stabil, nggak apa-apa lah. Iya, motornya nggak stabil nih, agak dia tuh kayak motor balap gitu loh, harusnya di sirkuit nih. Tinggal apa, kita coba terus deh. Kencang guys. Kan dia ada polisi tuh guys. Kita naik BMW aja deh. Nah, motor temanku aja deh. Oke, let's go. Ini BMW asik sih, keren nih BMW nih. Jalan buntu, kita muter aja. Jalan buntu guys. Wih, seru. Dia nyariin motornya tuh. Biarin aja lah. Aku mau pakai motornya aja, enak. Wis, boncengan guys. Oke, ayo let's go. Wuhu. Boncengin guys sama si Amit. Lari. Lari sendirian guys. Kocak 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 kocak. Wih, kocak kocak. Ah, kita keluarin motor lagi ya. Nih, tadi aku pakai KTM ini enak banget nih. Aku mau coba pakai KTM nih. Nah, ini dia nih motorku nih. Oke, let's go. Ayo pakai. Ya udah guys, terima kasih yang udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman.